umuhanzi icyamamare Bruce Melody itaha iwacu, yuhu n'andi mazina agiye atandukanye. Ubu rero biravuga ko Bruce Melody yatangiye kwifashisha murumuna wa Christopher mu bihangano bye. Umuririmbyi itaha iwacu Bruce Melody wamoye nka Bruce Melody, nibwo rero yatangiye kugaragaza impano ya Jean Chrétien Munezero usanzwe ari murumuna wa Christopher. Ni nyuma yuko amuhaye umwanya wo kujya amukorera amashusho y'indirimbo ze zirimo niyo yakoranye na Black Diamond yasohoye kuri uyu wa gatanu tariki 6 2024 yitwa Nicki Minaj. Iyi rero ni indirimbo iri mu ndirimbo zigize album nshya Bruce Melody yise Colorful Generation, ndetse iri ku mwanya wa 4 kuri iyi album igiye kumara umwaka umwe itegerejwe n'abatari bake. Iyi album rero izaba iriho indirimbo 16 zirimo izo yakoranye n'abahanzi banyuranye, ahanini biturutse ku mubano basanzwe bafitanye. Bruce Melody rero yaraherutse gutangaza ko indirimbo ye yayitiriye izina ry'umuhanzikazi ukomeye ku isi yayise Nicki Minaj, kandi yitsa cyane ku kugaragaza ko umukobwa aba aririmba, yaba imiterere ye, uburanga bwe n'ibindi abihuje n'uyu muhanzikazi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamamaye ku isi. Iyo rero unyujije amaso mu bantu bakoze iyi ndirimbo ubona ko yakozwe mu buryo bw'amajwi na producer Element, ni mu gihe mu buryo bw'amashusho video yakozwe na Jean Chrétien Munezero usanzwe ari murumuna wa Christopher. Ni mu gihe kandi Bahari Rusi witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2022 akabasha no kwegukana ikamba ry'umukobwa wahize abandi mu kugira ubumenyi ku buzima n'imyororokere, yabaye umwungiriza wa Jean Chrétien Munezero mu ikorwa ry'amashusho y'indirimbo. Bruce Melody rero agaragaza ko muri iyi minsi mu bijyanye no gukora amashusho y'indirimbo ari kwitabaza cyane Jean Chrétien Munezero, ariko kandi ntiyibagirwa Fayzo bagendanye urugendo rurerure mu muziki we. Jean Chrétien Munezero amaze igihe atangiye gushyira imbaraga cyane mu bikorwa by'amashusho y'indirimbo z'abahanzi banyuranye, ndetse n'umwe mu bagize uruhare mu ikorwa ry'indirimbo Plenty ya The Ben. Ni nawe wakoze amashusho agaragaza abahanzi bose babarizwa mu nzu ifasha abahanzi mu bya muzika ya saa saba z'amanywa. Icyo gihe nabwo yafatanyije na Bahari Rusi. Kuwa 29 Mata 2024 uyu musore yanafashije mukuru wa Christopher mu ikorwa ry'indirimbo ye yise Vore. Ni nawe kandi wakoze amashusho y'indirimbo Munda ya Kevin Kade. Uyu musore rero birumvikana ko ari umusore uzi icyo gukora muri rusange. Gusa abantu bamwe ntibamumenyereye, abenshi ushobora gusanga batanamuzi, ariko ikigaragara cyo nuko uyu musore ari umuhanga. Witegereje indirimbo tumaze kuvuga haruguru ukanazireba, uhita ubona ko uyu musore azaba ari ikindi kintu kirenze mu minsi iri imbere. Iyo unyujije amaso rero ku rubuga rwe rwa Instagram bigaragara ko Jean Chrétien Munezero anakorana cyane n'abahanga imideri n'abanyamideri cyangwa se muri rusange, agakora ibikorwa by'amashusho yo kwamamaza na kampani zinyuranye n'ibindi bigiye bitandukanye. Benshi rero basobanukiwe umuziki ukorewe mu matsinda. Iyo uvuze Black Diamond bahita babyumva kuko ari abasore bamaze kugira ibihangano bifatika, uhereye kuri Sama Yomofi imaze kurebwa inshuro miliyoni 27 kuri YouTube mu myaka 3. Haraza kandi Ibuhanoi yarebwe inshuro miliyoni 21 mu myaka 5, Messiah yarebwe miliyoni 15 mu myaka 3, Love Beta yarebwe na miliyoni 14, Woza My Love yarebwe na miliyoni. Umusaruro utari muto bafite kuri YouTube kandi ushimishije. Black Diamond rero bahuye muri 2010 ubwo bari mu rugendo shuri, maze bakagenda barapa mu modoka yari batwaye. Kuva icyo gihe rero aba bombi batangiye guhorana, ari nako biyerekana ku ishuri bigagamo. Nyuma baje kwiyemeza kujya gutura muri Johannesburg kugira ngo bakomeze kwagura ibikorwa byabo by'umuziki, aho byatangiye bigoye batazi umuntu n'umwe
kubona akazi bigoye ariko bakomeza guhangana. Bajya bavuga rero ngo umugabo ntatinya ibibazo ahubwo nuwemera guhangana nabyo. Amafaranga rero make babashije kubona bayashoye mu muziki. Mu Kuboza 2021 iri tsinda ryahagaritse imikoranire yaryo na Ambitious Entertainment. Muri Nzeri 2021 bakorana indirimbo na Koma na Big Zuru na Siyanturi. Yego muri Gashyantare 2024 bashyize hanze album bise Zuru Romance. Urumva rero ko ari abantu mu by'ukuri bubatse izina, bafite ibigwi bitari bikeya nk'uko umaze kubyumva muri iyi video. Bruce Melody rero kuri uyu wa gatanu mu masaha yatambutse akaba yasohoye indirimbo yita Nicki Minaj. Ni indirimbo ubona ko iri international, ni indirimbo ubona ko uyu mutipe azi icyo gukora. Hari abantu benshi bamwita Munyakazi, ariko mu by'ukuri urebye no mutipe ubona koko iryo zina rimukwiye, ni Munyakazi, arakora. Ni nyuma raho Bruce Melody agiye muri Canada atumuye mu gitaramo ndetse akaba atarigeze agaruka. Bikaba bivugwa yuko Bruce Melody yigumiye muri Canada, ibintu abantu batavugwaho rimwe ndetse badafitiye amakuru afatika. Gusa kugeza ubu Bruce Melody ngo ntaragaruka mu Rwanda, arakibereye muri Canada. Bamwe rero mu batangazamakuru cyangwa se hari abatangazamakuru bazima bukuri barazwi, hari n'abatangazamakuru batangaza ibintu bidafite ishingiro, ari nabo babandi umuvugizi wacu wa RIB Bwana Murangira Bitsieri yavugaga yuko ibintu bakora bitagakwiye, ibintu bidafatika. Abanyamakuru nk'aba rero ba fake, reka mbyite gutyo, bavugaga ko yuko Bruce Melody yaba yarazimijwe na The Ben, kuko The Ben akunda guceceka agacisha make. Bavugaga rero ko Bruce Melody yazimijwe na The Ben kubera ko The Ben yamutsindishije kumwihorera ntavuge. Bavuga ko Bruce Melody ari uw'amagambo gusa. Bruce Melody rero akabihorera, ariko Bruce Melody nawe arangwa n'ibikorwa. Nubwo bamwita umuntu ugira amagambo, ariko arangwa n'ibikorwa kandi koko ni Munyakazi nk'uko bigaragara. Kuri iyi tariki rero 6 kuri uyu wa gatanu yadutayemo ku ndirimbo Nicki Minaj, ahita ndetse anacecekesha abanyamakuru bahuragura ibigambo batazi ibyo bavuga, abereka ko atazimya ahubwo ko bitanazigera bibaho, ahubwo urugendo arimo ari urwo kumenyekanisha umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Ngira ngo urebye nk'indirimbo Nicki Minaj abantu benshi yabakosoye, urabona ko ari indirimbo itandukanye n'izindi tugabwe tubona muri uru ruhando rwa muzika muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni indirimbo international ku mashusho, ku majwi, ndetse ukongeraho na korabo atangiye kujya akora. Bruce Melody nakomeza gukora izi korabo zimeze gutya n'abahanzi bakomeye gutya ku rwego mpuzamahanga, azaba ari Diamond wacu mu Rwanda nk'uko muri Tanzania bimeze. Nta comment, no comment rwose, ibikorwa birigaragaza. Reka rero mbareke, reka mbashimire. Channel ni Oliver Rwanda, nk'uko mubizi ngenda manyuriramo muri showbiz, ndetse hari n'igico cy'amakuru agendanye na politike mpuzamahanga ngenda mbagezaho iyo bibaye ngombwa, iyo hari inkuru mbonye ari ngombwa ko mbasangiza nyibagezaho. Ariko ahani tuzajya twibanda kuri showbiz ndetse na politike mpuzamahanga. Gukora subscribe kuri iyi channel nta gihombo na kimwe.